Күндүк рәшілер беді сөті көлітеке әннен бігеге наркотигнан әргінен контроллур управление оперуполномоченный Алексей Михайловы кітті кәпсеті олы робот, оны қабы манны бігеге көрәтшілер беді ватсапқа ұриялар. Ити кәпсеттен хеттіққа шоу бизнес жоны бай жон наркотигі тұтталар дейлер дед. Тоғы бейддеке онны қайғы бар баты еден етілдер. Антон, осының наркотик бігеге ғырақын бұла. Хақа ерігер. Келері ембір сыналақ болар оны. Атак бай жоныр төбәхелдер, шоу-бизнес төбәхелдер болар. Олаты бұланы ембір бәйті сыналақ бұлады екені бұл атларға. Ол ең қолыр қатшылақ бәйтін көнір кейіннің сөптен таңды. Якыты работа сайтқа вакансиялар баллар, наркотик тырғатыр курьер көрділер ағастық, онына тоқ үйлі барыр дейділер. Грузчик, курьер, дополнительный заработок ден баллар. Антон үлі көрдер жоныр бір түбәхәлелдері болды, бір шынеке. Оны қолыр кей қайдақ тоқтан сәріқтәқ болықтағы? Антон сразу сомнительный күрдік көстір болды. Сразу түгіді кіммаққын, әлбақ қатшы бірілік айдылар. Тоқтан атты оқ, именно баран доғырды түйерсібәк қаябақын, томанны білдер сразу. Терліктен ұрбаттар, қаябаттар еше барды. Интернет нүнгі кәпсеті барар оны. Хембе әрі қайшығыр жоныр, елі интерхегі жоныр хембе бәлігірліғына әлдер ұтын. Ол аты қолырат, олақан үлеті хоқ әлбақ қатшыны меңелер бұлақтарын олаты ұттын. Аллах сәріқті әқтен болырды. Насвайттен түгіл бұлақ төделдер? Насвай Российская Федерация бұлбұта хоқ. Симбир кухаган. Но химбир кухаган ече тох еңгенер чижақтыр, верблюдтер тохтары, пометтері. Оны лehen оны ыстылдар де. Аяғын егер угалдар. Лehen отон химбир дорувияр кухаган болады. Химбир онкологический тох болан хеп. Толы этот атак ичинне но атылыны хоқтақ. Сөйбігі сөкепсеті бітігер Алмаз коммерческая соқтыр үлті халайчыта Серафим Иванов өлжеттір. Бағасы Серафим бейіға студияға кер. Серафим бейіға студия бітігер қайуя кесті көлінкелер. Аспасырегі құлыбыра арғыттан әмсағылай біжіні үләні қатшыға кәлбіп бола бүгін. Аны бұл маңда олады көмсі. Бүгін же бұл наркоманияннан жартының барын тон тоқтауы жону реабилитациялар бұғытынан үлі олырда құтте. Олары әге тәлітіға тегер төхәл бәк кейіні білген чөлігір түйер ажағы? Тобияға сұлбәд он енкияр. Ол егер оларны төтке бұтуынан ағал. Сертификация наркозависимықтен федеральный программа бар. Оны бейі үлілтәбет. Оны ағалдыр. Еріндіні көтірілі соглашениена бейіға олағына Красная Кутия әмтінен Кангаласская реабилитационный центр аспыт, медицинская реабилитация аспыт жондар кәдердір. Бейі тоқпыт үләбет социальный реабилитация. Аллата олда біле әте наркотиктан әмсәғілі әттігіл жүбікке ол медицинская реабилитацияна ғамбарын бейіға кәдер. Онтан бейіға кәдер барын ол бейікіне олыққа кәдер ектәк. Үлек өметінен? Үлек өметінен. Қолыбыры бұл Итен наркомания кеннеттен төһө өр эмтени барар. Колобор итен төһө өр басконнары булыр. Тагымы. Жинана брастра теллернен пристабильный ремиссия ден хеттагысы. Там би программа, до федеральная программа бисл, би программа бисл. Ото колобор биле аңырдыс аргы һәм баран эмтенер бу чөлөгөр төһөрдө бетер наркоманиян ламбаран чөлөгөр төһөрдө һәм бир уртлага булара. Уратлак наркоманиян аргытар Қасамет өгіл деп қарап, күштек, зависимаға. Қолыбыра ән общественник бұғытынан бұла, де, қолыбыра бұл коммерческая оқталы төлілтіған, оны қаде общество, опцияның бұманның жоңға, қайдақ жайылағы. Уже бітті дейін, наркоман дейін болды да, уже кереймі. Білейін жаверінен әрәлдер, тоқ бар болды. Бейіға біле хақайрегер,
суық индианылар. Бей саңалы ләнес тақпына сұрақ министерстволарға келен кәпсеттен бардақына. Уа бей наркомандар балдар дөген де жүннен балдар. Ағыл мен билеме наркоманы көрдір енді жүннен балдар. Хаңа антиалкогольная политиканы айбыта болғалар тақтарының бей қау жаға қайрығар наркоманиян полным ходом бара тұртты. Білін қалар су дейін статистикатын көрдіққа күн ай 200 кейте 2 статьянан олар отыр. Қайылар бұдан ардара бары 2 қасаған статьянан олар олар. Бір стратегияларынан қол бин наркомансылға 6 кейін сұты үйенші. Наркоманиян әмете сетевой маркетинг көрдік. Бара тұрар. Наркоманың бәтіне ағар қачылақ, ары қықтақ кейін сұты үйдағанары 10 тоннары кене қачыланын дашы наркотиктер. Өте алыр ба кейі. Башы қантанда аймақтары ең бербәттер кемді қантанда хатан өліләбәт, қачылбат, олейін кемері құты үйеннады. Ары дағаным себеге жәкені өлдігілер кемді. Бұл мошына етчалынық маннық, онтан уже бардадар. Ол кейі мейлыларда уже кене қатағар. Кене білерс қантан бұлар қайыр сері. Оны күнін те дашы бара не. Бұл дейін қалуыр әтілдер 2-тігінші тақса кейі учетқа тұрады. Онтан ол тоқ ба. 은rik заниженные эти то. Тутулу будра жаннар. О бугар тутулу атак кейде мақыр. Бейға күнә иелер, кергеннер, кимере убая брата, кейбе обращайсыңнар. Бей оллағаны көмілер көп кірі. Бәбдір кәк бұтынан олар тәлі. Не коммерческий тәлітті олар. Бей әті хаты бұт поддержкаттан бар болыр не дейін әріне бит. Очоғын әйінсанар қолуыра бұл мандық жоңға бейі қайдақ көмілі өқтәр бейді. Антон бәғуле барықта. Республика хегер туғыра тенек политика барықта, уже антинаркотическая. Сәрефен бұл қолуыра аспас сірегі бейіға кәлем бар бұққар, әлбәк кейімегеттен тұз бәйбіттен бейбіті бұл маңына дағына епіттір әп. Қаддақ бейген кетті бір сәбіті қолуыра ондың жомутын үлелі тек бететеден. Бәл кестер бұл батақ ұты-ұты рейд жа меқаме баларда. Onu kurduk ya Emel baktırı bulu. Olur en nik canı olmandık. Tümespit canı lağım da oldu. Tavustalар onu. Никогам катеринан үлди хатый. Так бага бар булда. Кәне дальше кемне кону бие топты кем тавут крател тавул. Ини кевин ныргып бак. Битен састыргы хатчык барды холбура тух. Хәдердер бактырду, хаста жөнел бактырду. Ол контроллу жөнөттелтерден эдер жөнө бит. Хөбөстөрдөн бестерген ди. Башы оғылар, оскол оғылар жонакта қайылды. Уже ток хаттуға хо. 15-тен бейхан 6-тон саскадылы. Гәрі қаяват. Ол сағаттан көрбәт. Омугуттан? Омугуттан еме көрбәт. Анда болағына ұйыталар сәп, әтем наркотики булар тире наркозависимый орын жарыктылар дилер, наркоманы тоңороллар дилер. Те төһөсө бүйден жарахиттен итиле бар. Антон бу эпиттерин күрдүк hem bir тохтир булактыр эне. Наркомандар hem bir жоннору тохтан мен кайы булактыр. Эче качыла ин жону тохтый хатылар. Килдер хатылар, бәлерин тохтырга, истерге. Ну конкретно ну были компания мандык именно наркоман уру инден ну билигне локкор дүрүтне наркомания тенидде эге үлөгөтен салалта төһө өйүрү женен отунан үбүнен эминен женече серфимейт айтылыр. Би бен баган өттүнен билигенди. Бәйт бага бүдөттүнө. Бу программа бар деп. Ол программа утун булган федеральный программами. Сылай секвестируйдан секвестируйду тезилер. Олар качтын быхам дейин. Суокта келет деп кап. Бу ток бар. Федеральная служба наркоконтроля бар. ФСКНде. Алексей Миркуттан билебит. Ол терлите сабылыгыттан ла биге калыр мәнәләр дип. Сәб билген ыйтылар эме баллар сәп онуха бүгүн биге студия битигер бу аспыт ологор дип каттын. Бу аспытларга эме манан жыртына хәҗәм баран. Подойдите сюда, пожалуйста. МТН билген чөлөгөр түһәҗәр. Добрый вечер. Биллер сылны оттан биһа атын аттабыт. Онна бу манна олормот керсетехпит. В каком возрасте вы начали употреблять наркотики? Какие именно? Ну, мне было 16. Ну, тогда довольно-таки просто было. Это была анаша, конопля.
Тогда было довольно просто взять. Я мог пойти через дорогу в известную узкому кругу квартиру, где меня знали в лицо. Вот так вот, с рук на руки мог просто взять. А кто вам тогда предлагал? Взрослый Ну, человек? Или... Я попробовал, потому что в моем кругу тогдашнем там все курили, либо выпивали, либо курили. Ага. Вот я как-то склонился к наркотикам. Перегара нет. Дома не понимали. Я так, в принципе, не показывал. Когда перегар, он сразу же понятно родителям, что ты не в адеквате. А тут пришел спокойно, покушал, спать, телевизор посмотрел, все. Ну, потом алкоголь, ну и вот так заменял, в общем. И так доступно было, да, у нас? Да вообще доступно. Я говорю, я мог пойти через дорогу вот в 92-м году. Я, Это тогда, а я сейчас попробовал. Сейчас тоже, просто методы изменились немножко. Идешь на кошелек, закидываешь деньги, тебе скидывают адрес. Даже могут там с фотографиями, описание места, вот именно стрелка, и показывают, где лежит. Едешь на адрес, забираешь. И дорогие они были. А откуда вы взяли? Ну, тогда это было недорого. 50 рублей коробка. А сейчас, наверное, дорого. 3000 грамм. Ну, когда я курил. А сколько лет вы тогда употребляли, получается? Ну, с 92-го года я не постоянно курил. Я заменял алкоголем какое-то время. Какое-то время вообще не пил, когда работал. И как вы осознали, что у вас это проблемы, начали лечиться сразу, да? Остался, когда вот наедине сам с собой. В голове что-то переключилось, я не знаю. А вообще зачем все это? Ну, у меня было много там попыток, мои родственники, вот, спасибо им большое, что не бросили. Много раз я лежал в красной кутии, ну, опять же, возвращался туда. Ну, как А у вас семья есть сейчас? в данное время только сестры и брат. Своей семьи у меня пока А нет. семья была, да? Пока нет. Ну, была. Я был женат. Опять же, наркотики. Мы еще поговорим. Сейчас реклама у нас. Күнде отыблен реклама тоқтубыт, онтон кыртыков стебетін салгық бит. Получается, вы 4 года назад начали лечиться? Да. Ага. И как идет лечение? Вот сразу вы бросили или это все равно больно? Ну, врать. Что врать? Ну, срыв был один раз. Ну, сейчас, слава богу, все хорошо. Ну, я в Алмазе 16-го года. Вот, некоммерческая организация. Да. В Алмазе 16-го года. И Прошел реабилитацию. Вот у нас 2 этапа она. Сельхозкоммуна, анималотерапия, работа с животными. Доил коров, в общем, так, наедине с собой, на природе. Вот это очень помогает. Человеку нужно остаться, чтобы наедине с самим собой. Ни города, ни телефонов, ничего вообще. Информации ноль. Вот нужно посидеть и подумать. Очень много думал, очень много писал. Это помогло. И общение с животными, вот, ну, с природой, как говорится. Это очень помогло. И потом полгода вот в городе. А если вы сорветесь, тогда что? Ну, я знаю, как бороться с тягой, допустим. Вы знаете уже. Да, ну, учат, нас этому учат. Я до сих пор... То есть это не пройдет никогда, это на всю жизнь. Главное, контролировать нужно себя. Ну, отрадно, что вы понимали, да, что вы поняли, что вот проблема. Но желаю вам здоровья и удачи.
Спасибо. Спасибо. Биһиги беребитин салгыбыт онуттан биһиха манна көрөчүлөр бис сурыялар, онна ыйтыларга билеген сүрген хогусту койдук сук хади маныктен ыйтылар. Наркотиги бабар болактырына того табагы оннар гына боп паттурыден. Сен бир зависимость болар бобатакта ден ыйтылар. Не Алексей туге теңете? Bu muhtarın da hep bu bir hayal bir органатлаганын bir ограничение билейин, bir resiyetten bak ya, bir общество bir недовольный было. Он бартын бабайстахын, bir токуйду жалар bu. Качыктан сен бир бар уктакчан. Маныктен ыйтылар би тохтен ыйтылар бу. Биржа турда бар долкинлерге ден. Холоврати үле булачылар үле булагыңа еген көмөлөктөрүн сөптү бу мандык социальный жомго. Кому я принесу? Аминник коммерческий вакыт элтенин да? Так, манна тениталлар. Оскола состав оголорго ханнык наркотический средстволар таргануулар иден ыйталлар. Онно скола оголору туукуле барыр иден. Оскола оголору bir doğan eser tohtilik bit. No, emir jelekse ağıt. Ohanın tuğum bartın korduruyut. Onda canların en kütüble klasın çaska en tohtilik. Kapset ya. Kara oğlarga kempe korduktan eteller diller, dikircik tu sımıya duydular. Sımıya. Sarıqta tazday dolarga keken narkotiktер көңүл Россияга дагы хахан эмет көңүлдөн кебестектерине билген наркотикка түбе кайгылар жон бурдыр хайдак болар иден айталар. Антон уже тохты булактыр. Бир ол время бурьон бике олны пети бул. Сеп онны Серафим битеге кайтыны кайты хаса бите хайства тигар ынак сүйү көрөр жонго көмөлөр диллер эче хайдага иден айталар. Көмө эмтенелерге. Вот кому легер было, мы кихи были тухте, режим генера не было. На это еще люди гахол, куня люди Канада, бартаман режим не было. А то не как было, то один день андай до бартер тутал. Это здесь вот анимала терапия, где он на холор. Чего не лейденер хаир, он уже были потерянные чувства, где ответственность. Осенен биле ахныга санами үскән килеп булачы. Сез бүген келеңгет бихәкә кәпсетие китеп китер мактал болон тен Серафим бу үләң өйбүлләк булын яка онотан холовра маннык кахагала җоңга көмөлһөр үләң яхасыты һилап булыр. Мактал Алексей маннел бәккеһе гәрәхәнләре мактал диптер онотан яка местилер багарал бахылыс ул ну хасылык саккан. Күндә көрәчләр бит биһиге бири бит бүтәһек түһүмәгә аны хаттан бүген бенеденник, аннан бүген бенеденник көн бихәкә халлан туруга таксар. Онон җа билеген Александр Августович Герасимов бихәкә студияга келле, аннан җа бүген кайда халлан туруга сандал саспы келле, аннан җа халламы сылып дөхтем нердән гәпстә. Җәкәһәнән хаманаларның кебез. Тәвонна халлан туругыттан сагылыкка. Халламы җа сылыеннары курдык быгала. Оттон бу регалламет кохаңга коюллубут үрүң туллук хака хергер келледен бу улустартан билдердилер. Каюя келле. Бу оттон эрде диңер. Нуп быгала. Оттон бу каллан хылыйтын билен бу туллук келерден туллук опсайнан оттон ый устата балтара устата кини тон котуте тундарага тиен уя туттан сымыттыр. Онтон бу хака бичерин киеңин кини бу бир ый устата ник көтөн ахарын көрөбүт. Оттон ортотнан билетиллеринен кулун тутар хүбэс күнүттен мусустар хүбэкүнүгарлы туллугу көрөллөр бу хака бичеригер. Быйыл эрдиләбит бит чогуна. Onun otan ol bilen yakbit bu has katahnak bulun söpten eme bilge var. Hanı ton tulluk üyere kalıngıttan bu kus üyereme kalın bolar denemetten öbegeler bir bilgeliller ete. Bu oto ona aspet nedela uybut tağısta. Onu da bu kelen ihaneti gördü Mehmet'ten uybut arı sıtıra hoğuz taksıbıta bu bilge bıhıtnan bu uybut otan me şöngülak hoğuz bolara kütüllerdi. Xarda. Ton kin uluslarga ona helinenger uluslarga bu ekrana körerge kurduk halgın temperaturata eredaksi. Kolobur günühün 9-12 eti 11'ten arı taksar bolara pala tüynün hürbekki şürbehette gradus.
bu arı hılas berdegestaqqa qolur ona sürbet ötten ilinen erge arı tımны hoğus ete ıtık kölge ona kires xaljayga köröbüt tüynün hüt balta hürbet toğus kalı tiyer Bu bugün tündi. bu keler nedele tängi bu kulun tutar 11 hatta günü garete orta temperaturatın prognohun kördübüt. Söp ha. Söp ana soğuru ulusları ılan köröre bir pollaka ete anıgıska slayda körüyor kayın. Bu manna bu lienskege 2-4 gradus bu gündüzkü temperatura lökmäkte köröbe kurduk 106 aldanга 6-10 nörüngürige 5-6 gradus. Bu manna biletan ete Kanada prognoz kördürörünen lienskege onna lökmäge bu nedile pятница ete hubota plus gradus den habaglahan bar aytmangnaga bu plus gradus bu hakabıt çeriger ondan ime keten körüyor büt Bu hubotaga. bu pятница onna hubotaga lienskege onna lökmäge Anı bilübelek ulusları ılan körere bir pollaka mannemetten kallamıt mesılas. Bu bilü, ühe bilü nürba iti birten kıradahi ködürürler. Suntarga, onna mirnege, me bu pятница ubota eğer eme plus kıradaska prognoz ködürde. Ton ölünök, onna saskılak mannetten bu arı tımны hoğuz. Körerge kurduk. Tolda hem bir hılas. 15. Ölüne alın tardıtından eti hangar ejigen bulun ulusları ılan körere bir pollaka bu mannemetten kallan kanım da boların kurduğu meri hılıyan berde diye Kanada. Bataga yılıtıgar Berhayanskege onna Bataga'ga körerge kurdu kallamın sımnata. Tüynün kıtta bu hürbet 33-37 gradus tüynün bolarden deputatskayga günüs 19 hürbekki ondan tüynün 32-35 ondan bu janı tardıtnan eme kallamıt sılıyda. İndigir örüst tardıtnan onna kalmanı ılan körere bir pollaka bu manna öymekönge onna usneraga kallan arıytımını bilgin ki ekrana taksıgan. Gündürün araba halasta. Bu körerge kurduk öymekönge onna usneraga bu hürbet ve hürbalta günühün. Ondan tüynün iti karağa tutu tağız jordan 2 tutu tağız jordan 100. Konuga onna belay garağa mehti birkem hürbekke günüz tüynün 34-36 gradus. Çokurda qarı hımnağa soğuz 19 hürbe 100 tüynün hürbe 9-33. Kalım ulusların tengnan koddaqa bu mannamya arı indigir hünnün kurdu bolbata kallan günüzkü temperatura onağa hürbe tüynün hürbe 5 hürbe 30-32 gradus. Bu ulakanlık tımnibat da bu man. Oton tüynün iti tımni yere bu oton kotuhir конечно tüynün tımni yere ondan baran kümmüt uhan gün körere gün enerjete kühürente günüzkü temperatura halas bolar. Tımni tostu tımni manatan bu kulun tutartan bolar kıga hoq ton qatahannak diyen bu günühün ari tımni hoğuz bolan turvansep. Sef Alexander Augustovich eğitimlerin ehi maqtanabın dekirdik sohutçu bit bu tulluk erdekelite olara hattın kallamı sılahın kini bilen kele bulacak. Kallan sılahın otta tekin televizyon yaytellerin kurduğu iti Primoryaga meyten turallar. Bu gün jıl hılı bütünen iki nedile erde iti kötürdür kellilerden emekin televizyon billeren turar. Bu Jikti. Jikti ya. Jokuskega tımniye jiller jije deytallar kırcık tuhum yer. Oton kallamıt ködürünün ton höngülak tırlak kustak bulun septen. Oton kulun tutar bu nedelene bu kulun tutar ortada bolar vallahi. Anagis nedele ton nahatımni bol bakton hürbe 30 gradus kadnere bulun seppa. Ulahantımni keller kıga ho. Sep. Alexander Augustovich maqtal anıskin dilamiyet oloq kılağı kıgılından. Erenebit. Sep maqtal bolun. Kendi görüşler bit bihigi malan biri bitin temiktibit bolğamta tehen maqtal bolun. Wanna hasan bihigi me hayandağını bıçaska körsök bit. Bihigi ki haqsan haga sefir bileni bit studiya numeroları bat yöden 297 etenna WhatsApp teme bar. Onun sanağıtın üllester bolarından ıngırabın. Etenge bolun öteki hande mağarabın körsök kaderi.